Tuko ya Jumanne tariki ni 3 mwezi wa Oktoba 2023 na rukiro rwetu rwa radio mantu igi utongeria bomero itomi tuko yoro kuri na ekuru barethire baitwa ni obisi ya governor Mero Kawira Mwangaza na MCA Bomero bamubachumire na kumenerio ntobo bakiwa ekuru Bomero baritumirwa kuringa siasa tia governor Kawira bakiana ngerekana na mantu ya mucemanio lare bayana mucemanio na ngerekana na mucemanio yurabwithikite rontere cia ruiriro rera na rakurari na kurura kwa industrial park nekinya mandamano yarabwithikite endene ya mutindo na ntere mwanya chemero ya mantu igi kibiri ende ekuruba nominate na political parties kiri bunge ya county Meru nekinya MCA bange baduwa ntubo ni ntubo kutha bokolo bune na ntukinya maendeleo ya wanawake kaitene ka betumura kuringa siasa ndene ya county Meru kanya kamwe kurukiri utongerire ni mbibyo rukiro rware nekyo kiure tukutha tuchokire na ndi na nominated MCA na kiama kia UDA Doris Gaki no tukutha tuchokanie nwe kenda kumenya ina Meru yerekerete kiri mantu utongeri angavana Kawira ri kaguru no ntune mwekuru bonde botu kwa radio kiro rware arena batukulukira 40188 namba yetu SMS through live kri Facebook through live kri YouTube na kedra nkithoma comment ciaku na kinya kiuru kia gora tuwita na mbere na mubango yo bitawa Mutembe Edward karibu sana mheshimiwa. Thank you so much Edward. Yes. Mbere ankethi mutegeri wa TV ira twendete muno ya Weru TV nditara kwa mitwa mheshimiwa Doris Kakinkonge nominated MCA ndene county assembly ya Meru na kiama kia UDA bumete wodi ya Bodhukuchi West gicigo bunge ya Central Imenti. Wow. Now, mheshimiwa katwambirire somewhere. Ekuru nominata wa ndene ya mbunge na ntubwa gender, right? Especially kwethira arumi baba turi baba ingi kenda ekuru na baba yam na ntubwa issue ya gender. Now, utongere bo mwekuru ndene ya mbunge. Ibweko. Ibweka sana Edward. Yeah. Mbere ndenda kuga egita rira tutonya ndene ya mbunge na rira mwekuru atarawa especially batwe tu nominated MCs tutarawa kenda tumba gwita gutetera agenda ya mwekuru nontu nare abunge ja ugatega mbunge yetu ya Meru tweja nengerekana nayo kiri abunge barabonde bathuri ndene ward 45 imwekuru umwe utari chawe mheshimiwa Jennifer Murogocho wakirwa nari bau bangi bonde ni agenda ya ntumurume na ikyo bya mabi kama hapo kutara ekuru kana kunominate ekuru kenda bomba gukaria interest cia mwekuru kenda bomba gutetera mwekuru kirima ntu mwanya jotongeria kana imbiongo mwekuru omba kumbenefit nio igitara thirikari rere au no koiti buthirite bukemeneru bukirwa utengu buthira buni ya assembly ngui yenu ni wetatu kuria county assembly na kuda mishara. How true is that? It is not true. Yes. Mbuge ndi mutongeria na ndi mwekuru na mbuge rira kiama gitutara ku represent gender yekuru mbuge twina so many jauni personally mbuge ndi mwekuru na ndi mutongeria ndi kuga ndi ja muchara ake na kwithirwo ti utongeria gutethia nabu imbithiritwe ndi mustari na jwa mbere kwithirwa ngiukiria kithomo ndene wondira mpumite ya Bodhukuchi West na arampumite gwikia na nkurukia kana 50 ndene yaki mukiria TTI imbombirite kwithirwa nkeni college kana ngiukiria kana gakari na njira ya kuthiuruka skuru chetu recently dali school ya Kaderi primary school na ara ndetite kwalira kana gakari na guka kintobira biomboto mwana omwari ombwa gukara skuru cha sanitary pants kwa ana bare motisha tukibera they can make it in life tukibera kinya batu itwari school na twa make in life na twa tonya ki the political class ko ndenda kuga rira mtu nominate kana batu tu nominated MCA twina jukumu ke community kukara na ekuru gukiria na gutetera kiroto kia ekuru ibonete tukarite twitetaira kiroto kia mwekuru ndene county ndene bunge yetu ya Meru ko ntenda kuga na ntikwenda kuga nkwenda gukasifu mtoro thugana ya nominated MCA atena ngugi no inyawe njukumu enene nontu nominated MCA uni bumete Bodhukuchi West lakini ndina njukumu nontu nkaletie mwekuru wonde county onde ya Meru. Now ririkana last year kiri campaign tia akithurano kithuru now governor wa county Meru nethira akimeneire nominated MCA sana arawa babu kwancho tinginya kwibwithira bakiritira kiama bothura wana njira ingi cia shortcut tiko ndo mitora mitre because ikethira require kurundoni kwitamu atumire of which
kinya babu butawirirwo nio so inground ile ko nominate wa Cio Muchimo ibwega sana Edward mbuge personally ndari coordinator wa kiama kia UDA dene ward ya Both Guchi West na ndirathiuruka ward ya Both Guchi West mieri 6 kuregister antu kiama kia UDA na gukaria candidates betu bonde bara batari na kiama kia UDA kuringira kiama kia UDA campaign ingwitikia antu ibambonete na ward yetu ya Both Guchi West one of the best ward ira yombere kuregister antu baba ingi ndene kiama ndiraomba kukampenira candidate betu bakiama kuma MCA monka president wetu William Ruto na irio grounds ira kiama gitegaira no wa supportere kiama ndenda kuga tutaiterwa njati yetu nyomba kwa kuru betu turatarwa tutatarwa na njira cia shortcut twatarirwe no twakarite interest cia kiama turakampenira kiama getu turaba support financially turaba support na kutonyithia antu kiamene kwendia sela cia kiama kia UDA personally kwendia sela cia candidate betu bara barungi na kiama kia UDA na ikio kiama cia ujondi jo kiama gitegaira kigakwa nomination. Wow. Now, far from that, tuko yori ndironere buthuri muno, buri MCA Bomeru, reason burua mwekuru na utumika buthuku sana, especially thai kiri kuringa siasa cia Meru. Ni onto Muchimo bureire na po conclude mwekuru na utumira buthuku ndene county ya Meru. Ibwega sana Edward, ndenda kuga ne aibu nene sana. Riria gavana wetu na mbuge tutikurwa na gavana Kawira Mwangaza na tutigukosoa thirikari Kawira Mwangaza no tu gavana imwekuru riria Meru betere kure ne tariki 9 mweri jwenana mwaka muthiru ibaize imwekuru bakuthure ndi batathura mwekuru bathura gavana na ndenda kuga Meru ibaize imwekuru bakuthura kwa batathura gavana Kawira Mwangaza no tu imwekuru bathura gavana Kawira Mwangaza ta mutongeria wa Meru na CEO uria gakalira giti ya gutongeria Meru na ntuke yogoro ituraumirire no ntuituonete Edward kwari na muchemani orare na mria twathire muchemano jwa mbere burucho ora jwari maua chura jwarire mantu ja kiberi ituonere ekuru baumarua ni chair wa maendeleo wanawake kana na ntere barakomana kigomano gikinene muno na aria Kinoru Stadium na ekuru barachoka baraumira ramine na maandamano pakienda kwethia kana bakireta kwethia kiberi kiria na indikana ria twararia kiberi twauga atukuruga maendeleo jaretwa ntegwitikia njira ira batumire ekuru kutura makinyara mine na iberi bakienda kwethia unio njira ira atongere bara bari muchemani ne mawa batumaira itoigirwo bobo muno na kinyantu ke arare tuoneri mwekuru otumirwe kuma arua rukire ta 11 gavana wengwa nerere president haumaririe kuru bau ta 11 cia rukire mwekuru ri atinyuite atitwirite kinya ng'ombe yawe kendeta gushangiria gavana na inkutega Edward ukarikana ekuru bara bashangiriere gavana kuru kinye president na ingwetekia mugeni ura tweterete wa giteo kabisa President William Ruto uroto riongirite ndene county yetu ya Meru na ruterero arare no thime igembe north so ntegwitikia mbichera tonerwe ntukwire etatu gwiririe na Edward buronere kaire ekuru bara baraumirire kuga batumiro gavana boboe gikundi kira kia loe gikundi ki organized barauga batumiro boboe na gavana arabatumira boboe kuringa siasa nabo na ntuko ya egoro kaire ituronere kanana ntere chair wa maendeleo wanawake au malie kuru kaire bashemane na ara residence governor barugirwa baria na banywa na baewa kantuga kwana ko mukone bacoka bekirwa mbasine betaroire rwarera na ingwetikia kurari na karibaroire rwarera ruterwa bara barinde eterageni ekuru baba kamatwa kaire kenda beta kuringira governor mpi ndenda kuria mwekuru Meru unto empower uria kathithia biashara unto empower uria karethia nguku cia kienyeji one nkara one mbecha unto empower uria kathithia kitchen garden one mbecha gwikira mukone ne nonto bwa slogan ire ya Daktari William Ruto ya bottom up economy mwekuru wetu wa Meru na arua ngugira gutumirwa enene ni kumarua eta kuringira gavana Kawira Mwangaza mpi na ingo kashivu chair wa maendeleo wanawake kanana ntere ndio kanana ntere ukarithetie kuruba Meru ntuko ingana ba maendeleo ya wanawake ubonia njira cia kuchi empower ubakarithetie nthi igitaringana ubonia njira cia guciokeria bari ekuru ubakarithetie nyo bacwira partners ubacwira counselors bakarithie ekuru betu nthiguru nontu itukuona mugongojo wetu jwa ekuru ajo kwina manontu ekuru bari yikano akirira kwina campaign kanana
madam kora jokerie ekoro iba siasa ekoro beto rira bakarithetwe enthi no ngarira ngavana Kawira Mwangaza aringithwa irio mwekoro mumeru akurikanwa au marua eta gushangiria ngavana na eta kuringira ngavana mpe na ingwetikia agenda kana main goal ya kiama kia maendeleo wanawake kitari kia ngugi siasa maendeleo wanawake yari gwempower ekoro gwika ekoro amwe kubone ata bagokiria mugongo gwika ekoro amwe ni ata bagachiukiria nja ciao gwika ekoro amwe kumoria mituwe mege gukuria nja ciao kumenyerana kuregana na kinya ntano cia mwana omwari kurwana ntano cia mwana omwari ndenda kuria gikundi gitu kia maendeleo gitongetwika na ntere burungamite no twitonere we have very high pregnancies in Meru County kana na ntere injira ire kutumirite kurigiria ana beto bari iba kurega kugita ana batekinyite kana bari skuru tugatumira ekuru beto gikundi kia maendeleo wanawake main objective yekyo yale ya gukiria mwekuru economically ura mwekuru agakaranja yawe bwega ura mwekuru agokiria community ire umite gitari kia siasa. So in short, Mheshimiwa Doris, no kuwa ikundi kia maendeleo ya wanawake kira kiri runguro tongere bwa kanana ikiebete mwerekera yo ukirie mwekuru na mwana omwari ndene county Meru ya tantu political group ya utumiro ni Governor Kawira Mwangaza. Yes, ndenda kuga Edward objective yake ya kikundi kia maendeleo ya wanawake igitete mwerekera na inkwenda kuromba chia wetu kanana ntere choka barabara na nutete barabara gikundi ki gitamenti kia siasa na giotumirwo igavana na gikundi giki gitumairwa rira ngavana Kawira Mwangaza aringithwa na ndenda kuga we are not fighting gender but we are fighting incompetence rĩu kwenda kuga we Edward na mbuge gikundi giki igitete njira na gitari kitamenti kia siasa na giotumirwo boboe kwenda inkoromba ngavana Kawira Mwangaza ugatumira gikundi kama maendeleo wanawake ku pre-gender card. Apana, we are not fighting gender, we are fighting incompetence na mutongeria uremi governance. So kwe buba hapo bure atongere MP bomba kubwethia simply because boku agikundikia maendeleo wanawake ikitete mwerekera. Why don't you people na bure atongeria bukarenthi kithibo kuna kitite bwa butichinjo atongere bwa ikundikia maendeleo wanawake Mheshimiwa? We can. Ndenda kuga atongeria twene kuruba baingi atongeria ndene county yetu ya Meru ne kuruba iri ni position yo tongeria na bomba kukarithia chia wetu kana na ntere nthiguru bakamwira this is not the right time gutumira gikundi giki no nturia turonere gikundi giki gutumirwa kaire gikundi giki amaendeleo wanawake nako ke umarire na iberi kwenda kwethia kubira mwekurura mine ne ekuru betu ekuru bena ana ekuru bena akuru ekuru bena inyana bakurukitie bena miaka 18 bagitura mara mine na iberi na batongere twikana na ntere chia wa maendeleo wanawake kwa ndenda kuga kana na ntere okeja kwethirwa kokoremwa kuikia gikundi kia maendeleo wanawake na njira yagirite you can step down tugatara mutongeri onge uraombe gwitiria gikundi kina mbere. Now okuwa mbeta ici utumika imbeta tia Momero ci utumika babu bure mbunge ya county Meru no bu confirm mbeta ici utumirwa facilitate kundi bi michemani nicia kuma kire department ire ku icia county Meru kana icia kuma kire governor or where does this money come from? Endwe ndenda kuga itukuthithia follow up na ikiona mbunge Meru no ntu tukuruka ya budget itukara tugeta ya statement kuma kire executive kenda tumenya ungo imbie gutumira tuna very many pending statement itechoketwo kuma executive na itweteta na mbere kuria no ntu tukurikana kwina some money tira withdraw from the correct board kwina mbecha tira itike MYS na itukwenda statement icho tusikite kwamberia nya allegation kana ipokumenya itukumenya itukumenya so nya delegation itukumenya na ikyo tukwenda kuga itweterete statement icho okwa from the executive and we are following up. Yes. Now katu yakire murungamo yo ni bure MCA the first meeting ya bwithiro ya political parties ya kiama ka UDA kire na majority ndene ya bunge ya county ya Meru na bwetikiria ku withdraw support ni kuma kire governor wa Meru Kawira Mwangaza but yoro itronere some of the MCs kwi barari na arura kire muchemanio yo wa kururi industrial park nterecheru irorera na barari pa kiama kenu kia UDA kabara chenchire murungamo ndenda kuga Edward murungamo twa kiama kia UDA juta chenchia na kinya iturathiritwo communication from the party leaders na through our majority leader na musimamo jwa kiama no jurungami juta chenchia
nura wize we understand differently turi atongeria twinthe lakini we understand things differently. Yes. Ngatoko kumaanisha ankwenda kuga riria ukona bamwe bakiuna watho bakiama kwina uria muntu engwa rira wejire uramutongeria na uratarona kura barangi baranominatwa kwi muntu na nwize turi atongeria twinthe we are not tuti umwe kwina muntu maybe ukwenda popularity as leaders we need popularity kwina onge ukwenda kuonania imbina atakathithwa kwa ukwenda inya kuthima inya kiama kwa ukwenda inya kuthima inya ya mbunge area so ndenda kuga bara baretere na area utema koza barathithirie lakini baraunire sheria kana watho bura no tukiama kiito umirire na tureka kiliali tukuithidro support yetu kiri governor wa Meru Kawira Mwangaza in and outside the assembly na igoro turali muchemanio jwa me assembly kwa wingwitikia still kabaraunire watho lakini with the time nonto ni atongeria ituije bagachokera nonto ibaije mandate yao ni oversight na ibaije mandate ire baretere assembly na i representatives bantu bara babatarire so ndenda kuga Edward with the time ukona changes nde kuthugania antu bara batare na intention nonto nuize you see urako karawa tuonere last time mheshimiwa omwe urari no na rungamire wenka na gavana Kawira Mwangaza na kinyaga ino mo bara basainite beba mbere motion cho ku impeach gavana Kawira Mwangaza so siasa ga change ya day in day out na ingwetekia musimamo jo assembly tutachenjia musimamo jo bia tutachenjia ni intact now tuko euro still kire muchemo ni kurumbukire mantu ya maingi sana na ndendo ukuti tu MCA wa Mbeu original na MCA wa Nathu ibara ire arwari rungiro kuwa thai Meru itikwenda kingpin bawa Meru renda queenpin na bawa ando ibaithwanire kirimi yake 10 yete mwaka 2032 Kawira no queenpin wa Meru. So I do not know kithira babu bore MCA ibukorin from the same scripts because now kwina rwarira wa kingpin na rwarira queenpin irore iroro MCs barabara if I am not wrong ngutika barara MCs 15 so mushima babu ibu na rwaria rwa kumarukia governor then MCs bank na bagoya na rwaria governor areo mwaka 2032 namba chenu ikawa ka mushima. Thank you so much Edward. Ndenda kuga riria antu bamba ile course bare amwe na riria untu boizagaza buria ndenda kuga we will make it na tukethwa twina numbers assembly Meru comprises of 69 members na ingwedikia members bara area they are only 15 again 15 area some are deep kiriro aria rura rukaretwa mbunge kiumia kiu kingi rwa kumaru kia gavana Kawira Mwangaza ndene utongeria bwa county ya Meru wait and see na ndenda kwira antu betu iba wait and see iteko makania mantu za queenpin na kingpin na uge na mtu onde netekeretwe guita maoni jawe mheshimiwa Mbeu na raitere uge bwawe eu ni opinion ya mheshimiwa original mheshimiwa Kastale wa Nathu na raitere uge bwawe eu ni opinion we mutongeria na all opinions and the dreams are valid. Yes. At the same time itronre CS Moses Kuria na raya ndire mataro kiri governor Kawira na amwira nani cia ndo bawe nonto ukia wikira ndo amwanto ba mura sana so naskate ando baba we bari kona tukona na mwaki ume kimwe ke kunisia ando baba we mwaka 50% na at the same time awana kwata mbaru rwarirwa DP Gachagua rotira Meru isolve na chiayo cia utongeria kama mheshimiwa arari na double speak ntuko yor nonto na kwa advise governor na kwa tutira thina ya Meru isolve ya Meru bare bongwa by the way untrele wanata CS arenda kuwa because rutero na kwa advise governor rutero ngina gwinko wata mbaru miari ya deputy president bwega sana Edward ndenda kuga kiri muntu onde ori Kenya na mukari o Kenya na mutongeria ori Kenya gututene na ututize county ya Meru itete bwega Edward na kinya Moses Kuria akija Meru na raize utongeria bwa Meru butete bwega na raize kwina issues na ari mutongeria wa Kenya na mutongeria gutegerwa number 1 na mbuge bobo
mutembe ikethira kwi muntu ta accept no ngavana Meru uko live in denial, it is governor Kawira Mwangaza. Yeah. Nontu Kawira ari CEO wa Meru County. Kawira no awe na solution ya Meru from the word go. Na rĩrĩa twetere Kinya State Lounge Nakuru, president na amwirire go back to Meru, you are the CEO and bring everyone on board. Na the second time president yareza kairira arethira ngavana still atachenjia. Na arachoka aramu advise the second time. Nontu Kawira Mwangaza no CEO na no mutongeria wa Meru na no akariba Meru baringire kura. Na ndena gukura Edward Okeja kwithira ngavana Kawira Mwangaza arinde enda go shape politics cha Meru. It could not take 2 hours. It is a blink of an eye. Na ntuko yegoro ituronere Moses Kuria. Nontu naize gavana Kawira Mwangaza Okeja kwithira Moses Kuria ari CS. Na raize Kawira Mwangaza ote makosa ena jo atende mo advice. You cannot advise someone uize atena makosa. Na aronere na makosa nena ando akorwa. Na ikyo aronere akimwira nyi andoa. Tika korwa, don't fight many battles. Number 2 na alamo advice re anyi ando nonto ando bakawera ibaba inge politically. Na choka Moses Kuria the same Moses Kuria mbosio aliere aletie Sunday amegwata mbaru. Ni atekwenda gukonia things are not good. Na ndenda kugo categorically kiria Moses Kuria na atongire bondo bari Kenya na kinya bara bari gori bene county Meru tetebwega na Meru etenjare ni njega kiri ngavana Kawira Mwangaza na ikiara mwira ngavana mantu zala tetebwega na choka mwira twithina ya Meru twamitigira mbio Ameru nya ndenda kuga thai twicoka irinya deputy president katho na inya Moses Kuria katho no ntuba kurega gutonyera siasa cia Meru kenda Meru bongwa ibo baize kirato kura kibainyete bungana. Imbo baize thina era be ni orengana na thina Meru igasolva ni Meru and antobara be na inya power ya gusolve thina it is the county assembly of Meru. Now mbunge oku wa gicio kia kugio mbunge Mheshimiwa Kirema Gushine akiaria arawire Moses Kuria imuntu ukwendo cionene sana ni vipindribo arabitire awa it was banned Mheshimiwa Moses Kuria wita gwikira CS Lentori mutandaone akiwa naramwirite yake ya Meru no ntubo kuchani chotongire tio Kirema akiwa buburari urongo nonto Kuria no raba invite ke muchemu na yura batiba mura nonto gavana atu bonera iteo na abairi ndoni ke muchemu no yolare abeta makatele now pamura batui turia bunge ba Meru na turia tongere ba Meru tote wa kampani kire muchemu no yura yuantere chia cheruire rorera so imbichere ko Mheshimiwa irare ontuko yoro utemo bunge wa Meru ndirona muchema ni onayura even mubunge weshogereke bure Mheshimiwa Mugambire ndikiri attacking kire muchema na yura tutrona waziri muchema ni onayura kumanteru tutrona bakireito muronge bicera ya muchema no yoro imbire ona ndie actually okay akwithira Moses Kuria na bangite muchema no boya Iboga sana Edward ndenda kuga ndiria personally twe egembe tuteka el Mheshimiwa wa ward ya Ruire Rwarera Mheshimiwa Kithinji Felix na personally na atumenyithirie na ndeo aratwira Moses Kuria akumuringira thimo na amwira invite MCAs kire mucemanio juria na amwira nwe wengo betite te no twitite te ngavana twitite Edward Buge Moses Kuria mbicera arathirie tabwire irira aretire Twitter yawe cho ugoro na kwenda kuonania CS mithikari nturi na tongere ba Meru baramwirite atiria mucemanio juria na uga atejoteria kinya ugo uri ugo Edward muntu akaandika mutandao ne chokuthomwa Kenya yonde antu baba omberite nterie na ndauga nteteria ngeta na plasm attack consultant menyarira utongere buria na igwa babanganite na governor Kawira Mwangaza governor nyawe na abati gwita second step aka invite all the Meru leaders na abere itoko banga kurugura industry bati kuona ngathetine bati kuona advertisement TV na tumemene ni atongere ba Meru batari na kura na governor ale CEO na bati bakwaranira na Moses Kuria na department ya trade kuma ke county government na national government na bete kaneria industrial park iloncho ntuko ya igoro governor na arabati na department yogwita another step forward regardless ya politics ira chire Meru akaria na atongere ba Meru akaria na CS mithikari nturi atuje ni CS wa agriculture akaria na senator wetu Kathuri Murungi akaria na MPs through their chair Mugambire Ndikiri akaria na
assembly yetu ya Meru through the majority rinda governor na bagitumairwa invitations pakira watu na industrial park. Let's put politics assigned to focus ke manto zetu jathira na ageni baana tugatigwa na manto zetu, but that didn't happen. Anto abaronere mitandaone kira batirimire Twitter page ya mheshimiwa CS kuria ya kuonania atongere ba Meru ibaraugite nterie nenda ugante tate ndeteria. They could not feel good. So they are part of Meru and they are leaders of Meru County. So with this kind of division irere othai atongere ba national government ni baba kothara maendeleo kuma kire national bakireta kire county. Now tuone kwina rift ire yao atongere baba Meru bamwe baibwe ibo bare entitled kire project fulani. Project cha Meru kana maendeleo ya Meru ya kinyanira atia kutina ngwataniro between utongeria bo county na utongeria bo national government. Ndenda kuga Edward categorically tuize especially agriculture is devolved department nene county na tuize twina mutongerio munene muno ke department ya ngesa nkoja kweja na example cha CS Mithikari Nturi ura twendete muno no uri uri mutongeria wetu wa Meru na mutongeria twene na ituize kwina project nyingi muno tileti kuma ki national government na nyato kimenya murandi jwegoro murandi jojo nizo county government na national government no to county government to akurukiria assembly 250 million, national government through the president ya leta 250 million ko murandi jojo national na county na Edward ngokeja kwethura kutina ngwataniro especially kinyake department ira tuije. It is a very crucial department ya agriculture na twene CS wetu uri akwenda gututharira interview bingi kuma ke national government kenda bieza county ira umite kenda atige inya legacy no keja kwethura utongeria wetu wa Meru County pura butongeretwe ni governor Kawira Mwangaza na ba national government wa butongeretwe ni CS Mithikari Nturi na gutena ngwataniro katigati kao bo bairi ndenda kuga kukethwa kwina development Meru na manto za Meru ura to expected ya teta bo bwega Edward nonto ethiri CS Mithikari Nturi bate kwaraniria na governor Kawira Mwangaza na kwina project nene na ikateria mu Meru ire tukuma ki national government na county government wino ekwendekana kana ita kana changa kantu kidogo kana participate ki murandi jo na kwithurwa antu babo baire bate gwetania ndenda gukura Edward Meru will be left behind na tutiona maendeleo ura turindithwa to expected. I want to come to this kwina argument ithirite kideto ni atongeria for the past 1 year kido tongere bwa governor Kawira Mwangaza kutina murandi yurumwe yura yumba kura humanity na thirikari ya Kawira including murandi yura yuarure ruoro na tukiwachoka Kristo kidogo former governor Kaito Murungi na former MC warirorera Mutuma Kalembe nibo pioneer ba murandi yura but thirikari riri kuthai nirayukire murandi yura nayo ni kwatuka nibo murandi yura nibo ne murandi na kila kitu babu bure county assembly ya Meru bure na roho ya oversight thirikari ya county ya Meru imbi substantively bila bomba kuwa kwina sustainable development yombete kuthira kiandene ya county ya Meru for the past 1 year. Iboega ngichoka Edward ya gwaku ndenda gucokeria ngatho cha mwanya MCA former warurira raira mheshimiwa Peter Mutuma Karembe na ngavana wetu wa Meru former mheshimiwa Kiraito Murungi nonto ituize na tugikosoaga gavana Kawira Mwangaza tukiuga give credit where it deserves nonto ituonere ntukwira gavana ojia kwa ntukwe account press briefing cha mweri jojo athira akiuga araitere mundene juria maigoneja mang'ang'iri kana maigoneja cartel ndenda kuwa munda jura otike cartel jurare munda jura ijwale joko chowande mheshimiwa Peter Mutuma Karembe na ngavana Kiraito Murungi na batiga munda jureo na munda jura bagitura munda jo kung'ana batiga munda jureo jotojo ketwi muntu jote maigoneja muntu nonto ngavana akotwira munda jura jurai arajo tunyanire ke mang'ang'iri. It is not right, give credit uga mheshimiwa Mutuma Karembe na Kiraito Murungi ibatigire batochwira munda ekegana cho kuthitha industrial park na ntukwegoro neo nonto thirikari rereza neo ethira murandi juria urinde kinya ba acknowledge nonto bagutiga bacho amunda juria tiga kwenda gutia credit wenka choke mbuge mutembei ndene mwaka jumwe jura jokurukite ndenda kugo gute murandi thirikari gavana Kawira Mwangaza iramberia yeyo nonto kinya thoko ira gavana kurugura icha formal regime
na kana cia thoko ira nyingi cirakimo iratigire gantu gakai thoko e makutano pesa an example ingwete kyote kyonga bana kawira Mwangaza athithirie kiraito atigire thoko yojori just kawira rally to give to the community kana biashara ba makutano thoko era yojori na ethithiretio mantu ja maingi tuna thoko nyingi muno ciatigite ciakwa iri gym thiru na gym ya Peter Munya gintu kira turene ngabana kawira Mwangaza development ra turene tene na speed ya 500 ende speed ira ni rathirire imanto jambo au nonto it is the first government kutura mboa 30 ndene mwaka jomwe ende mboa we utokundwa roze ite gutethia mukario mero mboa we ite kundwa roze kinyai imwana sukuru nonto kwithirwa Mutembei gavana Kawira Mwangaza turite mboa u thate no tinya mboa we mwe equipped ekundwa roze kuma ira tiaturwe January trip embere era kiambietire guturirwa na chivine mboa wira January na arua kiambia nonto agu support gavana Kawira Mwangaza ingwete kianto baka chivine ndene kiago babati kwethwa be the first beneficiaries ba ukunda roji lakini Mutembei gavana wetu ari twira indona cieterete ndenda kuria atiri twitete ngaine na eronino nizite mboa wichi atorirwe balinyaja kunekeri eronino ekangenta mboa uyi chonde igakunikana asale ngana mumiro akethirwe titene. Now I come to there Governor Rui Donazi eterete kire the last assembly ribatira baro kulukia budget na budget ya uturaru ni yareo ina mbeti moshimo cietre kenda bawi kero cietere Donas ibwega sana Mutembei ndenda kuuga assembly kuruka ya mbecha na department ya water ne kurukiritwe mbecha na chiambo awo irio na rira ngavana gutura kago save mbecha cia mumero nontombo awo ari tura na machine e county kaba inya tore 10 tio ciekirwe sora ciekirwe pipe ciekirwe matangi anto banywe ngurukia gutura utore nyingi mbecha irigo budget irigo tura nyambo awo 10 utura tiambo awo thate na imbo awo itokundwa rozi kwoguo wateka Mutembei ukona rimwe nyiko nyangia mbecha nonto ndenda kuga mbo ayo thate itori na ichitumerete mbecha nonto ngavana atwirire asave to kimbo awo milioni 2 mboa wewe etorere kezo kunika na eronino ezi Mutembei ndenda kuga kariba mero bakethwa be na asare over 60 million na mbecha icio ngavana utura go kalitie so Mutembei yotega ndenda kuga ngavana wetu atego ekara ja mutongero teguthikira advice kuma ke economic advisors nto bareo kuna political advisors especially economic advisors baba batikomo advice no nto nande twetete ngaine inyai preparedness iri kungavana wetu eno nonto eronino nizite tukona county inge Mutembei governors baraka mire hapo na mechanisms na ways na measures cia gutuma antu bao kenda batikeze eronino eze itekeze kuthukangia county itekeze kuthukangia market kikeje kuthukangia kwambira kumbura mitaro drainage system ikithithaua na ndo je go flood road chojairwa na taruka hatethwa lakini baadhi tu ina mbo au cia turwe 30 turi uria mbo au eronino engenta cia kunikana ri ngavana imbeche iguru cia kana kameru kethiro kalitie na go kethiro ri umwe wa gutuma mbeche cia kana kameru chinyanga. Now, Mheshimiwa Ruo teke tuporona lakini dronde gavana akirure murandi wa ukundia hana panasare uchuru tukumena tombo kuro ntobono nto kithe ki regime ya former governor Kirito Murungi ikwari na murandi werie now governor inkona nare tere murandi yo kundia na uchuru ndenda kuga Mutembei tutekorwa na murandi jo kundia na uchuru ibakundwe na ana baba kundwa uchuru ndenda kuga twina ana baiba ICD maranga bana bangitwa kundi ushuru na tutekorwa we are saying it is well and good na ndoko mwisho the best na murandi jo kenda jo sustainable kenda jo mba jo tekeje gukwira gatigate kenda jo endelea ende o inkwenda kumuromba mwana ule gukundwa ushuru akeja kwithirwa atena anto aega kukara nthiguru akethirwa atena aega kuthomera inyo amukundi ushuru akali nthi mujune wa mukundi ushuru atena equipment kana irazi bila twakiri we school itena irazi ba ICD as we talk kwena school itena aritani ba ICD so inkwenda kuga agitegera kinya ututererwe rwocuru na aretegere kwandika aritani ba ICD bakungana na ategere ku equipment nonto mbeca iria ciratenga wakire ICD imbecha chite kungana kirasi gyakwa kya equip class kwe irasi byakirwe lakini ana bakara nthempu banasale kwe irasi byakirwe bimwe bite complete kwe na school inya ite na irasi kwe inko muromba inya ke bakundi ochuru ibategero ero fare yao ibategero kwandikirwa aritani nonto kwe school ile minya kore aritani ba ICD ati ali bare mikurea ana nande bageta school materera kondenda kuga akitethia murandi ochuru which is good na tutekorwa naju nonto ana bara bakakunda gikombe gyo churu nonto bara bate benja ite gochiomba mwana u akomba gukara kirasine amona bo mwana nonto mwana munintini akanyira ge karande mojune
it is not good kwa ndenda kuga agitegera na tegere kithe ECD system yonde kuma kubandikira aritani bakong'ana kuma gwaka irasi bya kong'ana na kuikwipu facilities you. Well, governor naithirite complain of late no ntubwa murandi yo kolea ariu atongere bomeru bara bate kwenda kuona itethi na kanini kale nako nibo bakurwa na murandi yowe yo kolea na au antu bara bakurwa na murandi yowe ibe yaboni ya meru ibyo byongwa bakwe kuretera meru nonto ariu thai murandi yowe yo kolea irungamite ende ninjire mwe yo mwili atethia kana kama meru kala karithi nene pio babu bure eshimo ba county assembly ibibie na thina na murandi wa okolea yo ngavana Kawira Mwangaza ibweka sana Edward utoe na thina na murandi wa okolea ndenda kuga Edward utomba ko mix ngogecha thirikari na ngogecha charity work na mugenya ria twaikiria ngavana Kawira Mwangaza senate na aero so many advices kuhusu murandi juria na aero akeja kuungania na ngogecha thirikari county Meru akagwa ni atakwenda kuga Edward ngavana Kawira Mwangaza ke manifesto yawe kwena jare erite Mumeru akamutulira roje bwa ucha kung'ana akamukundia roje na ampeza an example for example ngavana eje wondire ampumite maybe about the west eje na okolea antobara mutembe tu na barabara nyingi ite kugitirika cha county ngeja na example barabara ya kuma Githongo market Kamonyone Bulinya Monga Mwitone barabara yu ite gwitirika na gavana eje na murandi jo okolea tutethia antu 20 kana 50 na kutethia muntu umwe Edward te kutethia mugongo ira ngugire gavana abati gutigira muntu ungi maybe Apostle Murega Baichu akaendelea na murandi jura gavana aga concentrate no ntu Meru te makobe no atethia muntu umwe kana baire lakini ndenda kugarira were antu baire gikobe ndene ward kana antu 20 ndene ward ire na antu baba inge muno lakini ogeta Edward ugatulira ukenjira antu barabara arimi be antu beto babo ba Meru na bobo gukira mpumete ni arimi bakomba kumeri intabia thokone katheri bakomba kumeri intobiao thokone ya ire ibathiurukite che Githongo antu bara bethro benefitite community and the individual jura charity waka na ndiuga jo kaunganwa na ngugecha thirikari county no ntungaba na aka na antu na ndere yaugire aka ongera nyantuko karona ni ya ku concentrate muno na okorea all development cha county iri gutonga mwingi no ntu Edward patio tore akali maybe baba go west tugakirwa thoko cietu tugatuka ndawa cie cibitari tukejo itugwita tukona services cibitari ira cionthe okwenda te wita waandikirwa ndawa wana na ucoka unini de Doris ndeninka kavana gumpa matres ndeninka akaliba abo guchiba ubange nkorokia akali ngiri thantha ngiri 20 na batano ula balinga akura imbi ba benefit niyo no ntundenda kuga Edward twina nja inyinge muno iteo chiomba maybe nya atoja an example na wondira mpumite twina nje nyingi itio chiumba lakini ra ng'ombe imwe kaeja no wondi u muzima wondi imwe antu babange batio chiumba bali choria atiri batu imbito gatetheka twathurire ngavana areta development kana oterio bora boga attach community yonde bora boga attach mukari wondi u yonde bora boga attach community ire yonde lakini a concentrate mono na okolea na kuleta matrisi na ng'ombe mo kire wondi yonde na antu baba tena barabara cia gwitira antu baba we no batena rose antu baba we no kinya cibitari te ona ndawa kwe no kinya ogwetha cibitari the simplest paracetamol ite kuonora lakini ukwiza na okorea na ngari nyingi na antu baba ingi muno wa antu 20 matrix lakini ukeja kwithira uretere ndawa ria antu beto batiga kugura ndawa you have benefited all the community no tugurwa na okorea so kirimo bango yo okolea babu wakulukitie mbeca cia live animals Mumeru waka differentiate ya live animals chekweyano ni thirikari na mubango yo okolea ibwaka sana mutembei riria twakurikirikio twaregere kinya ng'ombe aki turongera nguku turongera mburi cia gukama ki murandi jo aletore ki CIDP na turongera ng'ombe ciare gavana ndete ng'ombe lakini turauga ni ng'ombe ing'ana tikaeja no ke press briefing turegirwo ngavana uga ng'ombe ire 85 ke financial year hizi na tugategera mutembe ng'ombe 85 kire mukario Meru ng'ombe yu chikunyia na wataga ng'ombe o ng'ombe ijere ngwete keep award ng'ombe itekwana twina wondi 45 turenda ng'ombe 90 kenda wondi ona ng'ombe ijere na rira twakuruka yo ntu bobo no ntu augire ki manifesto mai twamiregete turi assembly ndenda kugo itwaregete
na ntukwira CIDP yareti assembly turarega turachoka kuritirika ire kukarande gatimene arauga ara insist manifesto newe nerite mukario Meru agatethia njare ite uchiomba na ng'ombe ndenda kuga mutembei ngavana na natwire wengwa ge financial ya ng'ombe chirio 85 na Meru ituije turi akaribangana na ng'ombe ijere keja kuthichi kaja na won turu ya mei turachura ni ate ng'ombe izi ikategera non turi atuga ngoko mutembei na ngoko na sungura ya togerere ngoko na sungura ugo no ene murandi jwa ngoko na sungura ijo eja na ikundi twari last regime ikwari na murandi jo tethetie Meru mono through the World Bank Jona League ijo atethetie ikundi bibinge mono especially ikundi bia anto beto bara budget muri jwa chukare na pressure pia thuri kundi bira bire wa ngoko na ngoko ire ireta ika biashara ngoko ire no baeja wa ngoko inyinge ngoko ire ireta bagachika bare asa group ikale kiankara bakenda iya anto baba kona tothimito ai baigorire tothimito ko thima chukare tothimito ko thima pressure anto baba no nto iye sa group na anto into bibi bingi lakini ng'ombe izi ndio ri atiri ng'ombe yae wa muntu umwe eta ntorene mo atori bau bange bakajukia atia no ntorira tukuona bikeja no group ne na sungura ikaja na grupu na mboli cha kuleti ikaja na grupu ne kikundi kira kiretwa kena account na beta mboli che umeri ale akamono ntoba na araba rederetie lekendwa pakona profit baiteze kagairo anto kana bakathithia murandi jonge lakini ng'ombe mo ke community personally we ng'ombe gavana eja nire nturetu yakwa igitare okorea na mwekoro una alemero tira ng'ombe na arendia arare ambesa nenda kuria tetherie mwekoro atia wow. Okay. Ukilogera Facebook kwena Deno Mwenda ariwo for peace and development in Meru Kawira must go team overs aka hashtag team oversight Sam kusama kwa Doris Gakia kuna kitu anatuambia hapo lakini ground tunasema mjaribu hivyo mnafikiria gavana ni mama Jackson Mudhure kwa congratulations Madam Gaki we need steadfast leaders like you Anthony Mugendi akawa can someone confirm this information that a boss with no water what is she doing to ensure we invite donors in Meru she is incompetent indeed na akaongela akawa tafadhali mheshimiwa msituachilie give us justice Kawira must go hii ni moya ntumirira chiri kiri mutandao wa Facebook now mheshimiwa katuye kiri untubo boigi utongeria bwa county ya Meru so far atongeire bonde na kinya akariba mwe iba kuibwa iba noi mkorone babu kiri mwaka yombere ibu aretre impeachment na poenka gavana Kawira seneti yete mucokia na president ya confirm kaba mono kiri kenda at least yaba mu advisor akarani county now ibo kubanga nather rwari rungi rokumare gavana wetine how sure are you mheshimiwa Doris kinyabo banga mantu yonde gavana akaumaro ketine because kuri na babu embunge kuri na senate na kuna courts boy na lot of finality ya kuwa gavana aita gavana wakare ya wita ukilukira process uchonde babu bore MC bambunge county ya Meru pokaritanire ngwe na gavana wate bwega sana last time we to impeach gavana Kawira Mwangaza tole assembly ya Meru twene gavana Kawira Mwangaza ni incompetent kurani county na tena governance na turaikirwalia the senate twako baiburukia gavana Kawira Mwangaza tongere ne bwa Meru lakini gukurukira president wetu ra twendete William Ruto na munini wawe deputy president Rigathi Gachagua iba muchokeria na president wengo a confirmira Kenya Kawira ni incompetent kurani county lakini hapa monoketi was too early na bachoka ba Muhamataro uragetithia county ya Meru na mbere na president wa confirm Meru na interest mail no twenuje Meru itwaringirite thirikari ya William Ruto kure nyingi muno na i county imwe ya iria Ruto atete muno ikyo kona very many visits ya president na deputy ndene county ya Meru na ndenda kuga mutembei raundi tunajipanga ikyo kona ote arakereo itutegera mantu jonde na kubangania uria untu bobo bwa kinya senate botichoka na ingwete kitwize kinya koti chetu chilio na ichitegaira umara bure na ingwete kia mutembei otarugero irio obiro moti jora bikali so ndenda kwira Meru nonto the assembly is the only hamira yomba kureta rwalia rwa kweberia gavana Kawira Mwangaza gitene buge we are preparing to mubangone na if I'm not long on Wednesday next week
tukareta notice of motion chwa kweberia gavana Kawira Mwangaza kitene na ingwetikia we will succeed. Puna ground iko ana cheko. Tuina ground cha kungana and we have a watertight evidence. Yes. Wow. Kuri na feli arwa, congratulations on Abu Doris medho ya Buthukuchi West. We need leaders like you. Kuna Kithiji Junior kadhana kwa Bwana Mutembei. Meru County needs a leader who will be ready to consult all leaders wa Meru wapate maendeleo. Kuna ngire ya winda ya sana Ntumba Kuthoma kawa ndekera Bwana Anthony Mugendi. It's a long message Ntumba Kuthira kimi thoma ethira. But now Mheshimiwa Doris katu yekiri mantu igi kureta mirandi ya uteithia mu Meru. Kwina riboti kuwa donors barabara ndani ya county ya Meru bondi ya kaba uchebele na besira areo chia donors ni decreasete bonene sana no ticho thai ciumbo uteithia mu Meru. Then when do we have mirandi ya kuthiulunka no koleo ka kuthira donors barabara areo baraiye ka county ya Meru kaba wita. Bwega sana Mutembei na ndenda kuuga Mutembei nwene donors baretete uteithio bunene muno na inyoga tega kiri intobira gavana Kawira Mwangaza athirukite na vyo the last 3 weeks ninto pia murandi jwito journalic through the World Bank nyethira na ndijo te kuthira lakini twina itochokia ngatho nonto murandi journalic jwe kinya mwisho this November we have another project na FCDP na ingwete ki murandi jogatethia Meru nonto nwije rira ndoneza Edward na atethaia mu Meru muno no ntugatega into bira tuithiretie murandi journalic ijokeretie akaribeto personally uninki ya mwana siasa ndali secretary wa murandi journalic wodi ya Buthukuchi West na wodi ya Buthukuchi Central na twaretera antu betu into bibinge muno na inya thayo gatega inya aggregation center eze yaki aja antuge ne murandi journalic atukiromba no ntujutethetie antu betu onto inya contractor ojo akita ni joro joro ito kwenda inya kwete statement turia na ate atariwa no tunago complain na ito kumenya imurandi cho enenkaneri the donors through the World Bank na anto baba keja kuithindro their support Meru Mutembei Meru tukethwa twina thina nene muno. Why do you think donors iba kumatuka Meru? No ntiba kumatuka for sure. Iba kumatuka. I know iba kumatuka no ntuba kethwa governor wetu ate kuonora bakarande na ntu baba banga mikakati bwega bakarande bwega bomba kwithira bakeja ofisi na bamwithira netre ground kana netre okorea kana bakethwa batena good terms ntu governor wengo itukurikana oria kira itu murungi former governor etaga guchwa wetaga guchwa inya partners thiguru chaome guchwa partners and there na tukona governor wetu kinya ntukwira ya summit ya climate change tukona oria governors bangi baere patient gwetera monga the last day kenda boda inya ba interact na other partners bomba kuretera county yetu Meru governor wetu iyo kuma rwiro eja okorea rukire antu bagi interact na governor wetu enjia na gokorea thaa 11 cia rukiri na bangi nabo aba ku interact na others na bomba kuretera antu betu no antu bara bakeja kwithirwo their support Mutembei okorea tetethia mu Meru. Kuri ontubu karikire gazeti ya Nation ndukire nyuma ya chair wa COG Anne Waiguru ari kuthura for the second term ya gutongeria Council of Governors araure ikubwitho sheria ya utiira governor ukuretera rwari rwo mwengetene atambite kurikia miaka ile kiri utongeria bwawe. Why do you feel governors ba kwenda ku indefend bonene wekero sheria ya bo protect 2 years mbere ini process ya kubomwa roketene ithire kiambiriru? Ambuge Mutembei berema nkiuga nonere kinya last week gavana wetu Kawira Mwangaza no gire ki gavana wa Iguru ari COG gavana Susan Kihika akibaromba pamutethia atika impeachwe na rwaria ruru reti kenda baira president yabakalia lakini president na tubaba iba baraugire bo Meru ni deal na siasa cia iri ongwa governors na imbuga kairira governor mwaringithwa iro governors baumaira kwaria na iro bauma ku defend one of their own lakini ndenda kuga riria no to governors through the devolution na devolution ni monkanthi lakini batwe no to itukara tukiuga riria MC aringithwe especially turonete MCs beto mono security yao ile wanting na bambiria kuragwa mono toria why is not the council of governors batekumira pan defend one of their own na thaibo governors kiraba kwenda omba gwethora riu bakume murwaria jaruro kona Anne Waiguru akiuga baite sheria ya kubakaria batika umaru kwe gitene ndene miaka ewiri ikenda oria wizi ati komba ngugi ndene 2 years Mutembei akethirwo aku mess up kabisa na ndi nyaka umaruka
na thithitie bwa kung'ana kana ethira kwi mbeca agukari mujukia kana kwinyangitie cia kaunti akunyangia cia kung'ana cio mu sustain. Yes. Wow. Now, last Friday, Deputy Governor Isaac Mutumanto, I think here, netini committee ya JLAC, ethira akieleza kunyamaru kura kuonde ethirite ikulukira rungu rwa mdosi we Governor Kawira. Na this Friday, Kirenya Mwenda, Mheshimiwa ariwa kinya Governor Kawira, neti ni committee oyu tugo ya Friday kenda at least akujira ontuburak etikiri kana kana mantu era yarirwo ni DG kithe ya uma kana yorongo kugulukira okujira bwa Deputy Governor nukuona yaka kwina thina kirutongeria bwa Governor na kwina thubu nene atete kababo beli. Number 2 nukuona yaka Governor Kawira etochokia mantu era ntuko ya Friday kuwa kithe ya uma ka yorongo. Nimbwega sana Mutembe mbere anchokerie chair wa kamiti ya Legal Justice Mheshimiwa Gacheri Muthuri nkatho cha mwanya na kamiti yawe hamwe na vice owe Kirenya Mwenda nonto bwa kujukia tagaria riria Deputy Governor wetu wa Meru Mheshimiwa Mutumanto Ithinkia andikire kamiti izi through the speaker and the clerk of the county assembly ya Meru na kamiti izi eta hand ya kuinvite Mheshimiwa Deputy Governor ejandene ya county assembly ya Meru guchokia biuria biria Mutembe imumiru wengo athikirite na nkira Mheshimiwa Gacheri bwega sana nonto nteto era ne ali live kiri TV yetu ya Wero TV na mumiru ara wonde ali na athikirire rwaria ro Mheshimiwa DG Mutuma rwari nyana kiao na kuithikira riria ukona kinya wengwa na eza overwhelmed akaigwinya kurira na antu baba ingi ba Meru baita methori jao ndenda kuga gukurukira okuje buria untubura Mutembe ni untubu buthuku muno na kwina uthubu bunene muno nontu ugwe mbusi we munini kana mbusi okwe kuthira mantu jajaria agakinyinya extent yeku ya kudimino junior officers ba kuri Deputy Governor ndenda kuga Mutembe yuthubu ibo bunene muno rira kinyirinya gucokanirinya migambo thimune nontu itwonera okujibura bwa president ndene mbunge yetu ya Meru ndenda kuga uthubu ibo bunene na kuringana na oni Mutembe ina uria BJ Governor Kawira Mwangaza ndende mo advice aikinya ndene mbere kamiti iria agaikura agakana akauga ikanari kenda kinya Mumiru ro muthikirite nonto the right thing Mutembe iriro wa accused ogeta gwitetera kwa ndaromba Governor Kawira Mwangaza umira eta before kamiti iria ya justice uikanure kire mantu jaria uge ni urongo kana uge wiuma then Meru isonge na mbere nonto ria tukenda riro kwenda we mutongeria ukwenda gwitithia county na mbere itikiria gukosolewa itikiria kwa advice itikiria kumburing everybody on board kenda tumba kwarani na tumba gwika mantu ja Meru bubwega na untubura Mutembe ni untubu buthuku muno na nkira antu betu ba Meru ukone kwaria ni inyi. Wow. So tukirikia Mheshimiwa ntumirie kukire akariba Meru shimiwa wenzako Kinya Kenya bonde brabo tole nontu issue ya Meru thai utietire ndani ya Kenya Eurobond fees ndo na kodroni maoni Nairobi Kinya Meru from Kenya from other counties ibakuwa ruta maoni oba bakiwa Meru ititite boya baga wangavana naye chance your final thoughts. Ibwega sana Mutembe ndenda kwira kariba Meru mwaka muthiru December toigire Governor Kawira Mwangaza Senate na gugurukira senators bara bari kamiti neria ira yathujaga ukujibo yetu the impeachment process yonde Governor Kawira Mwangaza Governor aerwe a lot of advices especially by Senator Pelis Tobiko na akimwira Governor utongeria bwa Meru bwinjarene ciaku na akimwira Governor ukareka withiro igwa ukatharia kana ugaitunya gitege kionenkerwe ni Meru na kwenda kwao na mbuge Mutembe Meru ititite bubwega aniromba akariba Meru bete na mbere kurombera Meru na nonto process ya Meru kana kureta glory ya Meru ikadepend na county assembly ya Meru karombe shimia wenzangu itu tugachokia glory ya Meru ale baterete nonto county yetu ya Meru ni raire county kuthekerwa county ya Ibo anto beto batarakanithia chole beto na atori beto paeja na example na Meru kinya kwena muchemanio pauga itu gwatane nibo kendo karata Meru weta county ya na ikipia Meru weta county wingi atongera bakala bakira itu njoni tukaranirie na itujerera anto bakaitanguge bakari omwe bagetira mugongo na mbere konde na kwira county assembly Meru nonto the ball now lies on your hands taromba tukale ninde to aranirie tuchokane na rwaria rwa retindene mbunge yetu ya Meru
tukarenthe amwe turwaririe turu support tucokie ngiro ria Meru are baterete na tucokie nya dignity ira mu Meru atwire nayo Meru itwire okirwa nontu bwa thiri na ngwataniro Meru itwire okirwa nontu bwa maendeleo Meru itwire okirwa nontu bwa kwithirwa atongere bagita ngugi bare amwe Meru itwire okirwa nontu bwa kwaria migambo echunki mearie mega ndenda kuromba heshimiwa betu ba county assembly Meru itwe twina jukumu ya gucokia ngiro ya Meru taromba tu support the process ira endelete nikenda dignity ya Meru na ngiro ya Meru igacoka. Thank you mheshimiwa na kire barabo ndeba utona rukiro rwari nkatha ma message at least ithatu turikie nele ya mundia rwa congratulations honorable Doris for being a fearless leader. We know you are standing for what is right. Keep up mheshimiwa, we are behind you. Makena Muriuki akawandu ya mwanamke ni mwanamke mwenzake. Lawrence Mwiti and Toikia Rakawa, congratulations mheshimiwa Doris and Mochambai for the good work you are doing. Thank you. Kindly tell the entire Meru leadership to embrace equality and inclusivity. The focus should be on unity and development. Nantinyari Glory Kawa Kawira Mwangaza must go. Hakuna kazi amefanya county ya Meru. Thank you very much. Mchagari wetu natuba kuthina batwi rukiro rwa rekiri mubango yo kuke kure. It's always a pleasure kuthira ndina babu na ntuke thati babu tutethira twina mubango yo ndebya mushimo natuba kuona kanya ko yakwarania na Meru na Kenya. Tuketha tukumethia montu mwanya hure wete na mbere kiri mitandao yetu ya Facebook, Twitter na Kenya Instagram na kiri nteo chetu cia thaa 7:30 na 9:30. Hithira wina ntukwembea bitwa mutambia Edward.